shebe ke shebi kuno check aketse be ke tsubile track ka di be ke tumile kuno set believe me itukile direct no track ka ke tsushishe ke du ka no bega di barrier su o shika ka lace ba shika ka blue overtake faka pace blue aketse bishu follow first share wa ke shebi sukolo paska o papela mari atacholo paska o gafela dintlo di ka tolo mama talela ka du tsep sudi mamela so chepe o sore me pako na ke sore mapela bana kona o takale tshedi nene o mo gaja ka ya tsela na meji bebu waka na melo mfeji the man plug ska tsoga o njikeji dikaraka ka thoma stage babizika na just take purchase sisi ratana let's go to my place it's easy sorana mdaba so is the case please me ratana no perfect place mama try ka kan yasho bafethu itopoismen bomb bafethu sesibuyile futhi bafethu sifuna ukwazi episode 2 bafethu ngisipethele nje any special guest yethu bafethu ya bafethu babugijima ngithi nyazi ngeonisi manje babugijima negama lakho babugijima livunduka kuphi shithi manje igama la kagijima profane me besiplome shithi manje mina neOTM akubhizizi enyumakhelona wami next day eCaba ya siplomile feri izinto zokuthi hayi ntona lecafujiva ngami diski ngami umculo ngami yabo inkale igama ngoba bengizenza zonke lezi zinto ngawugijima ngayiphikisa wabela igijima vela ngithola yeah abantu bebaba bagcina sebangibiza ngogijima ngicina sengilivuma nami igama la kagijima ngithola profane njalo manje awuthami khona esinye scheme obuso kunjini scheme Tokyo Nation manje le scheme lesi siqale kanjani vele shithi manje Tokyo Nation athanda ukutshela amavari bokuyimi upressure ustriker nomthindo sabo ngisingama out sigrand sinjalo nabo ammunition feel abo lodge ngithola bese grand sinjalo bapeta ngifaka ezasi-DK kufanele bafaka bosinto esibani squad isawo kwavelo kaPheki ukwawa sibani umadlela okay manje awuthami kahle sifuna ukwazi nje ukuthi kwenzakalani wena nalomntando uFifi uLemsana ukonje bani igama lakhe mawuyazi ukukhuluma ngoba uFifi uThulu sibani kwenzakalani ngithi ngitshela ivari film la kuThulu sibani angithi ngifike nini last year bengiphuma efarm mangiphuma efarm lo mntana lo vele mangifika ngiyabona ticket la bantwana ngathi bangidumela bonke lapha esigela ngithola ngithi yazini ukuze ngithole ifame icala ngoba ngisaphuma eKarafe ngithi ngicumele lesi nyazi abantu bazofuna ukukhuluma kanti vele bazokhuluma abanginani nganothiswa kanjalo okay manje lana ngokuyimeli yakho kahle ubani uFifi uFifi mina ngikhuluma iqiniselo straight uFifi ngokuyimeli ukuthi ngithole ifame kayekasi manje utholile ngithole into engiyifuna afike manje yona kahle kithi ubani out yakho nje like awuthako uthi ngavuma ukuthi ale out yakho le out yeah mina mfana ama out ngasha i3 i3 ngingabeka kanjalo okay tshela intona yami uMessi uLwanga okay ngithola uJunior enye ngithola kanje noMJ yize zami okay manje le scheme leseni ngizwe vele ni scheme laphansi okudiploma nona ngizokutshela amavaka uthi yami intwana zami file nemaka mina ngikho eskimini okay scheme yeah manje nendaba zokuthi usuke ngala efama uze ngayiqale kanjani ayishimfana indaba zokuthi ngize ngapha fana efama bekenzakala izinto eziningi ngithola efama kunezinye izinto zokuthi angihlezi ngisempini mfana ngisempini ngihlezi ngilwa ngingenele esigela abantu baphe badako ukugijima lo manje abambona ebafethi bengihlanya bafethi efama bengibila bafethi ngithola gijima kabili bafethi ngibalekile feli eKarafe kuze ngize ngapha khana benyoke nje ifama notizema solo ngibalekile khana bengivakasha notizema efama mangifika vele nendaba khona seyipholile sengaya mangifuna ngibalekile yana noma ngingakhuluma ngibalekile vele aneza bafethi gijima bafethi balekile bafethi balekile efama khatha la uthamsi ethu sesibuyile fele bafethi athi simbuzeni futhi bafethi babugijima manje gijima kositshela manje gijima abo banje abaphifana noma nje abantu angabazwisisi nje amna profane me kunenye out isho manje kuba nestory sokuthi singapha lapha eNzansi abodlala ibhola ibhola liwela kana next door yaphamuka ngithola balihlaba ngamabomu maliphamuka kuvela enye vela lapha isikantsonto uSasluis khona enye yesamza bebloma eyikenze bebloma namasakha nation bathu sams ifika ingena indaba ezingayazi mfethu menze ngena ntwana amantu izothola ukuxhapeka ngiyakhuluma straight bafethu uSamza ngimxhapile
ngimshayele uSamza bafethu lento ukuthi hamba tshela abantu ukuthi thina simpakile hey akunamuntu ompakile uyolanda igoni wathi uzongigwaza wahluleka phethe igoni eSamza intwana sibani sharp lezo Samza intwana bafethu ayibelakusazi bafethu fede gijima ubani lehle igoni email yakho kahle kahle Mna email yami ngizokutshela amavaki email yami ayikhokha iyegas Bantwana bakayegas balahlekile bonke ngithola email yami sihlelele lapha fair le igeleza lapha university ngibona amayizile kayina no recall manje phakathi kwakho noShamini feel kupushekayo phakathi kwami noShamini feel mina ngizokutshela ke sharp mina noShamini into esiyiphushayo ntwana mayikaqali izoqala feel ngoba kunento esiyiphushayo oma ke feel yathembisa ayathembisa yona ngithola yathembisa yona iyenza kancane kancane afithi neza Shamini nawe ubuhlala ethembeni neza bathi lento leni yathembisa manje so far akunanje cherinyane ngathi akuchaza ku Facebook ngathi lapha kuma Facebook amna Facebook ntwana makunamele ngichazayo ngoba bonke bajuthana ngenqondo esifanayo inqondo zabantwana ba Facebook into ewa bajuthana badizi sibhala abantwana ba Facebook sibhala that's why ngifuna umtsholo ku Facebook that's why bona ngapost ipost manje uprefer nje umtsholo nje oshala looking meeting ingangeni kakhulu kuma social media manje ayikho nje eke yaplisela nje insize nje bakhona mfana ababhaya bangilisela insize nomsuka kakhuluma nje uyiwani ke yo yabaningi mfana ithi ngitshele ke bafethu kuweza enya seMorris ngicela ukufika uSamu le yangilisela umntana uhlehle umntana lo yabe yaqhumela mina bafethu ayikuthi nabe ngilandelela yena nomadali awuthami ngangifakazela umntana lo yabe ngangithanda mpuku sibani angithola manje mina bengimprayisela wakucumela kahle kahle kuza le out yakhe le uSami ufuna ukungilisela ngokuthi nomntwana ngiqhumela angithola afika ukusitshela kahle kahle ane kwenzakalani phakathi kwakho noWafuls Aish bafethu mina noWafuls ufike kukwenzakala ukuthi sijola yabo sijole imiphuma 3 weeks le angithola wangitshela ukuthi kunenye out yami fika uJeza we out yami uJeza out yami ngitshela ukuthi uhlokane nayo kanti kuzenzakala ukuthi ngibabone bayi2 indaba yami noWafuls aphelela lapho ngokuthi ngingale vele sengingala ngiphuma kuye so vele nje waphuma ngaphuma kuye manje uhlehle awuhlehle bafethu ngizonitshela bafethu uhlehle ya bokuyinsiza ya manje kahle kahle wena udlala bangani kahle angidlali bangani sibhali bengingazi ngicabe sengitshole nabo ukuthi abangani manje wena nje bongasinto nje ositshela ukuthi ungayenza ngithola nami bengingazi ukuthi abangani ngithola ngoba ngicale ngobani uNtokozo ngithola Tokozo film mina nayo sijole imiboma last year saqala Tozo mo Tokozo sibalo yamazi sibalo TK sibalo TK TK sibalo hey manje rugacho TK yeah ngicale ngayo before ngijula nabo bengazi nokuthi abangani ngithola yeah ngitshela mama abaje kushuthi ujela bangani kahle yeah bona bayazi ukuthi ujela bangani bona bebangacavi enhle kithi mina ngisho ukuthi bebacava ngithola ngoba ngeke ucome out angeke ngithi mina singabangani bese angitsheli ngemeli yami bebacava sibani futhi kahle kahle ukudlela lakugcwele lapha lapha mina ngisho bebadlela mina ay akuvisa uthaba la khazi yathakabeka manje kuphelile kahle kahle ngayi lapha iskimini lapha ngithola umuntu engathi mina ngisaphusha lapha uhlehle kuphela otherwise abasekho abanye kushuthi ayi bafisa lezo bafisa babugija bafisa player bafisa utshela bangani abafithu bafithu sevala bafithu episode bafithu ningakhohlini bafithu like bafithu share subscribe bafithu stay tuned to any episode bafithu